Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamto iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naimbag nga orasyo amin asa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemas Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Loag City. At yung mga rutin na sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam yun, ni Manong yun Nemi, Nemi Ruiz. Kadwa tayo papagayam, nagiti membro ti pamilya tayo, my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, ni Sherin Ruiz Gawiran, nasamaten ka ni Nemi Ruiz Jr. Papagayam, kumusta kayo? Hanang aldaw ita? Dito'y Pilipinas, aldaw ti Miyerkules, November 15. Nagudwa tayo ang papagayam ti bulan ti Nobyembre. Katsagbay papagayam ti surat ngayon tayo padayawon ngay basa, iti ito'y nga oras, iti programa tayo. Siyempre, kadagiti amin birthday tangal daw, happy birthday. Kaya, sino nagiti birthday? Basta birthday kayo, na kayo ang ti mga kablawan. So, happy birthday. Happy birthday kay Alexander Rosal from your wife Esa Sugitan Rosal. Yan. Yan kasama din, happy birthday to you. Happy birthday to you, Cherish Guerrera. O Guerrera. Cherish, happy birthday. Cherish Guerrera de Peralta. On your 8th birthday today, greetings coming from your parents, Lito and Vanji de Peralta of Italy. Happy birthday, Cherish. Kasama din kay Dante Balicoco from
Jocelyn Alop Kilala, Uno Kilaba. Happy birthday kang ka, Dante. Kasama tayo ni Angel Antipolo from Emily Hu. Alexander Rosal, Imbagatay tayan, happy birthday. Kasama tayo advance happy birthday ni Marvi Tolentino Alonsagay. So, kada gini aming birthday, happy birthday. Advance happy birthday kay Leonio Agriam Ramos Novelin of California. Advance happy birthday kay Babylon Coloma, iti wife ho, tay anak ni Tracy Dacchio. Happy birthday in advance kay Serena May Tugade. 18th birthday into 18 from Tita Carol, Tito Ninong, Jamie, Faith, kasama tayong galatatang kananang, iti Toronto, Canada. Belated happy birthday kay ni Ben Andres from Oliver, Jenny-Beth Ashalin, Kenny Kingston, from Jenny-Beth Duroy and Andres. Belated happy birthday kay ka Ben Andres. Tapos naman kadagiti kasinsin na kita agasawa nga JR ken Neri. Kasama tayo kay ni Urata, JR ken Neri Urata, ken tayo balasang da nga ni Rayleigh ken tama, tibalasang da iti Las Vegas. Ayun. Nalpas na birthday songan. Itag background tayo araw dan. So, kadagiti amin nga birthday tangal daw. Belated kadagiti di kalman. Kasama ten na advance kadagiti ten warakawag. Happy birthday kada kay amin nga sangapada. Gayam ti pagkasalitahan ngayon tayo padayawan ngay basa iti dayto yung aldaw ti Miyerkules, Nobyembre 15. Nagamoy ti may nga pagayam nga naka-experiensa iti rigat kan tuok tinapanagbalin nakas sa DH1 OFW. Ti pagkasalitahan, putpud no nga pagkasalitahan ni Risa nga tubo iti Batak City, Ilocos Norte. Kaya nagdamay tang agnanaed ka nagtrabaho manin. Iti dito'y ijay Amman, Jordan. Babayan, di ba nang isunat ni Hope Aladin, a.k.a. El Amor Verdadero, iti Saudi Arabia. Madaanan niyo nga rutinte pa nang iba sa papagayam. Ngayon sakbay na ita. Yun na tayo ti panangkablao tayo, kanag iti umununan, ngayon tayo kablawan na pagyamanan papagayam iti programa tayo. Yan, kaskada kumpadre Rogelio Boy, Canidelia Baldonado dita Hawaii. Thank you pare. The Bayaw Roland, kasama tin kinikabagi Seni Ostiano dita Canada. Kaya nagramang kadatata Julian kininanatinang Ostiano nga addan dito'y Pilipinas dita Kalakip. Madamdama, umay kamtud ta Kalakip. Kasama tin kinabirat Arnel, kini Christine Laguardia dita Australia. Nitulit Sahagon, kasama ten kini Merly Pambit Ballesteros, ni Helen Grace Menor Alipio, kasama ten kini Lilia Jackson, iti USA, Daniel Lampitok Marcos, soda kini Rafi Taruna Marcos, ni Roberto kini Opelia Subia, iti Italy, nagramamiten kini pareng Renato Supnet. Thank you Renato. Stamatan kini kumpadre Edgar Villa Sumawang dita Toronto, Canada. Ni Leandro Asadera iti Italy, paring Leandro, thank you. Kamkamlaon na kano ni Mrs. na ni Alma de los Santos, Jerry de los Santos, ni Marlon Malaki, Banji Malaki, kastamatan kini Prudencio Malaki, agraman kini Rosing Subebe. Ni Fina Akdal dita Hong Kong. Ni Fina Akdal papagayam kahit nakano kablawan di kabsat na dita Kalakip Paway Ilocos Norte. Da Sonia Akdal Galapia ken ni Veronica Akdal Galapia. Kunana ni Fina kakabsat ko, thank you. Igamanagtaan anonsyo nga mga estimar kininanang tayo. God bless.
Ni paring boy Eliser Rosario, samaten ni Lisa Orconado, ni Remy Kalina Lostina, ni Donald Laura Omipig Vasalas, agraman ni Maria Gombio Rivera, ni Milagros Sera Vergara, ni Florendo Barit, samaten nagkita dumapang ete kablaawan kan pagyamanan, ni Teresa Unosaan, ni Jenny Beth Doruyan Andres, thank you Jenny Beth. Agraman ka ni Batch, ni Eddie Wow, kumusta ka Eddie Wow dito California, ni Kimbert Vicente, samatan kada Bernard, ka ni Lilia Bonus, ni Annabel Visaya, kastamatan ka ni Rosita Aristoval Villegas, thank you kada kayo Annabel kan Rosita, thank you. Ni Teresa Libed Loyola, itikan London, ni Compadre Jobito Lydia Redo Casales, agraman ka ni Marie Basog, kini Omao Moa Ubay, agbayani dita Barcelona, Spain. Siyempre ka ni Merly Ibus Reyes, iti Italy. Agraman maten nga pagyamanan tayo, kan kablawan tayo tinarang kasagapan ng tingdingeg, da Pastor Putay Aguinaldo, so da kini Natividad Biyernes Aguinaldo dita Kauai, Hawaii. Babagayam, di kita dumantuwang tayo pagyamanan, madamdama. Tayin-tayin rugyan nga ibasa rito'y putpudno, apakasalitaan ti may sa nga OFW. Intayon ituloy, intayon rugyan nga ibasa babagayam. Ti pagkasalitaan ni Risa, nga tubo iti Batak City, Ilocos Norte, agdamaitang agnanaed ka nagtrabaho sa Jai Amman, Jordan. Babayan ti panangisurat ni Hope Aladin, a.k.a. El Amor Verdadero. Sagudayan nga rin ti surat, Dear Manong Nemi, adda dagiti pasamak idibiyag tayo ngay karagkarigatan tayo alipaten kat no mabalbalin saan tayo kayaten alagipen ngam gaboy ti dayto nga programa Manong Nemi naguti-gutak nga mangukag iti napalabas ko tapatsek nga mangipaay daytoy iti pamalagip ken adal iti daytoy abiyag. Sakbay ti amin Manong Nemi, kablawan kayo man nga umuna itinimbag nga oras ken aldaw yo dita Nemars Studio. Agraman meten di kiti naruway nga dumtumngeg ken nagbuybuya. Ket kastoy man nga rod Manong Nemi nga inakrugyan ti amin. Gapo itirigat ti biyag may sakmet kadagiti ni Bribo anak igasang gasat iti balas si tao. In sakripisyok Manong Nemi ti madayo iti sidong dagiti talo nga anak ko. Agraman iti sibay ni Rick nga asawa. Nagtrabaho akasbay sa nga DH wenno domestic helper iti Saudi Arabia. Kat may sang Araba, Manong Nemi nga daan ti 5, at dakelen nga anak, tinagbalin nga amok. Ididamo Manong Nemi, awanin ti sa pulag pa, iti kinasiya at dakaniyak. Ngamidadan, may sa kat kagudo ang atawen ko, nagbaliw meten nga namin pinsan ti amin. Wen Manong Nemi. Tadi may sangal daw, inasidgan nakman ti amok. Risa? Yes, madam. Lakitam ka ni Relo? Relo? What? Ay, saan, madam? Ngem, napalabas laeng ti 30 minutos Manong Nemi nagsublimanen ti amok ket kunana. Risa? Madam? Saan mo nga talaga nakita ti Relo? Ay, saan, madam? Promise. Kinunak Manong Nemi ngem. Talagang madlaw. Tila nga ti amok nga maluksaw. Idi kabigatan data imay manen itiyan ko ti amok ket kunana. Risa,
Madam, nag-vacuum. Mabalikas. Sorry. Take 2. Nag-vacuum ka kali, idi kalman, ha? Uwen, madam. Saan mo nakikita relok? Wanti nakikita, madam. Sigurado ka? Uwen, sure. Sigurado ak, madam. Jack mamati. Awanti sa bali nga mga alay today dyan nga relo, no saan nga sika? Madam, among ka di? Among ka di numanot bayad day dyan nga relo? Agbalor iti 15,000 real. Isong isublim. Manong Nemi, no ididamo, kat kaslaawan ang yaman na itang ipapabasol ti amok. Ngamit iti tagundaw ay Manong Nemi kat talagang dakasin tagparparik na kanya. Kat kinunag, oray man pa'y agbalor iti may 1 milyon deta. Nga railong ibagbagang madam, ngam tsak nakikita ko nakmet. Aping sanda ka pa dyan, ulbod. Madam, kaya't mo at mga yabag iti pulis, kat pa-open ko ti CCTV, kit kitayan tayo? Sige, madam, mga yab ka. Oray tamit lang, madam. Kinunak, na medyo inlastog, Manong Nemi, ito talagang awamit ti aramid ko. Naging kakasan naklat nga sardangan ti araba nga amok Manong Nemi kat kunala. Lupod no sa nga sikat tinangala sa pulab nga rod. Inuti ka diti nangikatan nyo uno inuti ti namnamain nyo nga nangindistuan nyo madam. Tsaka mo. Basta sa pulab. Alagkutigan. Nagtungpalak nga rod Manong Nemi kat kaslaglag bagtit ngagsapsapol iti day tang relo ta masukainak metla aminen nga suli kada nasilsilsel nga mawamat tinasaraka Manong Nemi. Apay nga ta papawasulan dakla nga ta kahit dakla papanawan kas nga ta. Uno, Diyos ko, dakasin nagparparik na kanya ka. May saksamot na kadikiti biktima, digiti narangkas nga amo dito arabo. Gaputa atapen dalata Manong Nemi nga siyak tinangala, inayaban ti amok dagiti anak na. Kat napang kami nga mismo iti unek ti kwarto kat ditoy nga inukang daami nagargaret ko Manong Nemi. Pati cream nga apply ko iti rupak. Kiniwar-kiwar da. Tamangan kano. No isot nang ipana. Ngakit din. Ngimidi tawanin ti makita da Manong Nemi rimwardan kat pinanawan dan ti siled ko nga kasla nagdalanan tinapigsa nga bagyo. Nakaburais Manong Nemi digiti alikame. Tiamok idi Manong Nemi kat napneken ti amok asaan nga siyak tinangala iti day tangarilo. Tayo ti sumaruno nga bigat Manong Nemi imay nga nakasapsapa ti siled ko ti amok. Kat tinamnamayek idi akit agsuri kanya. Ngayon nakigtutak Manong Nemi di agsawa ko na. Hoy! Madam, irobot mo hindi kita erwatem. Kat mapandakan itulot sa airport. Madam, apay, si kalakit di tinangala ti relok. Kawan sa bali, iso agrobot kan. Madam, agrobot kan kunak. Itulot kan sa airport, agsublikan sa Pilipinas, mananakaw. Babagayam hintay ito'y tuloy nga ibasa, nito'y kasaritaan, ni bagayam tayo nga risa. Pagawidan da kanan nga peso. Anya pwede kiti madi na alas, dakas nga ramidan da keng kuwana. Sa dino nga talaga, ti ayan ti relo. Ayan. Babagayam ko, hintay ito'y tuloy nga ibasa na nga surat. Imantes data, hintay o acknowledge yan, di kiti tumutungeg, kanang buyuya kada tayo.
Na kayo nga dumdungik ka nagbuibuya. Please lang, ya. Endengan nyo no maibasa tinagan nyo. Hindi kami kalmang kat aday basa tinagan na kat agriri. Unfair ko na hanyo mat ngayon baga tinagan ko. Napami, pinampampin mo pinadengag day recorded nga programa tayo. Damay. So nga denggan nyo na lang kakabsat. Ngayon nakasapagalan tagpay. So akit pasensya ka nila ngayon. Ya. Tao lang tayo, no? Ang pagkukurangan na minsan na damat pagsusubraan. Awan sa bali nga dami papagayam ni tilikodan nga anda sa gubahan ni Timothy Biang yung karikaragalak lahat programa. Tama after this program agturong taman ni Doktor papagayam ni. Thank you and happy viewing kada Bayan Lampitok. Kumapkablaw kada kiti taga Sitio Uma. Hoy, musta ka dito Sitio Uma? Iti barangay 31 Talingaan, Aruba lang ti Sitio Lubot. Kasamatan kini Renan Titunak, Sherwin Gonzales, kumapkablaw man kadagiti naganak ken kuana the Mr. and Mrs. Edwin Gonzales, ken kasamatan kini Nana Isang, ni Mark Allen Akpal, Tess Fernandez Sahagon, Lorelin Ubay Agbayani, kasamatan kini Loring Sagisi Keha, Seni Lagpakan na Bukay, Bukaw, ni Lito Ramos, Heli Butak, Elsie Kaskayan, kastamatan kani Kuni Pasyon, Trinidad B. Albito, Sherry Ann Ragindin, RMG Bern, the Bernard kani ano sino na Jamesan? Asawa na ni Tulits Sagon. Hi Tulits. Kastamatan kini Susan Rafales. Happy birthday kano to Glaisa Andres and Rodessa Ruiz. Hi and happy listening, happy viewing kini Gilbert Corpus Lapdis, ni Nerissa Asuncion Soriano, Stephen G. Bumanglag, kapkablaw na da Mr. and Mrs. Andres Bumanglag iti Barangay 20 Bugas Bacara, ni Buni Bumanglag iti California. Kastamatan kini Lloyd Bumanglag, Mylene Pelayo, ken kasamatan kini Raquel Bumanglag, Jan kini Mia. Hi, thank you kini Lynn Ulap Kilaba. Kabkablawan na ni Lailani Andam Balikuko. Hi kini Lisod Yel, Karina Rasdas, Carlos Gonzales Makadaeg, Esa Sugitan Rosal, Marvi Tolentino Alunsagay, ni Lenio Agream Ramos Numelin, Jess Madrid, Ruby Paguyo Cariaga, El Amor Verdadero, na akin surat na ito'y pakasalitaan ni Risa, James Glesi Maestas, Evelyn Tarampi, ni Melch Tubbs, agraman ka ni Ruben Madrid, ni Jinky Estumin Yadaw. Sino ba nalpas dato'y tayan, ni Tolit Sagon, ni Gil Lumbang, Tess Fernandez, nalpas pa yan, Hobito Lydia Reduca Salas, Mila Padua Pascual, Lennon Grace Villalon, ni Milo Vancio, Virginia Arios, Melanie Rosqueta, Maria D. Asuncion Victor, Lisa Arconado, Vicky Orata, stamatan kini Jane Andres, Norman Sarandi, Estrella Bulusan, Eduardo Asio, wow. Parang Eddie, wow. Stamatan kini ni Alex Pearl, nga kumupkablaw kini Pearl, dito Hong Kong, ni Alex Coloma. Ni Nelson Alwag, advance happy birthday to my son, Carl Nelson. Anita Tabay Kabasog, Rudy Jane Tagatak, Daisy Lynn, ni Malen Talingdan, samatan kan Carmela Carol Lianas Tagude Reyes, ni Riza, ni Lynn Malinay Alvarez. Di kita papagayan, di kita intay in-acknowledge. Orayin nyo pa yung acknowledge center di maisunat ni Mami. Kan kasamatan nga tayo ituloy nga pagyamanan, di kita sumusuporta, tumultulong kada tayo papagayam. Akas kini kumpadre Honesto Leowen ita Hawaii, thank you padre. The Cory kini Josie Sagario, ni Mary Jane Villa dita Canada, kumapkablaw kadigiti anak na kasamat yan dita kabungaan,
da tata abalayan ansing sumawang agramamatan ganinanang da yan ken di kita dumapay dita ni Alex Coloma dita California. Hello kano ken ni Pearl Padayaw Sabuyan dita Hong Kong. Ni Felix Agarayngay ni Joey Albano stamatan ken ni Presi Dagyo dita PPS Bagara. Da Ricky Antolin ken ni Dencio Barrit stamatan ken ni Marina Ruiz Suarez ni Rodel ken ni Annabel Cajal iti Florence Itli. Juma Makadangdang ni Romel Ramago agraman ken ni Erlinda Jaramillo ni Arnold ken ni Nelia Cuba dita New York. Cesar Ruiz dita Hawaii. Ni Evelyn Tarampi dita Canada. Ni Jeneline Guzman at Suara stamatan ken ni Andrelyn Sacro iti Hawaii. Lagi nila dumanto pa yung mangtultulong kada tayo papagayam, tintay ito ibasa. Hintay yun ituloy nga ibasa riti surat. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga risa. Babayan ti parang isurat ni Hope Aladin, a.k.a. El Amor Verdadero. Manong nemi kasladyak mayo suwat ti agrubuhat tawam met ti kinapudno dayta nga ipagpabasol da kanya. Hala! Gunay kantarsam! Kino namanen ti amok nga araba manong nemi. Awan nga rod tinaramidak no dinagtungpal. Iti iruwar ko niti silad ko bit-bit kon dagiti alikamek. Ketjak impagarup manong nemi nga dagaya man agururay kanyak nga polisuhuman. Inukag na manong nemi digiti gamit ko. Tapno pengken dalaeng amangang kano no addaritan tinapukaw nga relo. Ngami di saan da nga mamati wano saan da makita. Idi awan ti makita da nga relo kada digiti gamit ko. Saan da lang nga napnek manong nemi. Among kadi tinaramid da manong nemi. Pinaglabos dak. Inikat ko amin nga rawatik ultimo braken panty manunay. Nakaululpit da. Nakaululpit da manunay. Pinikat da amin nga pagananay ko. Lamo-lamo ako niti sangwanan da. Tsak pulos ni namnama mapasamag ti kasto iti biyag ko manunay. Hanyan nila kapimpiman tilangak. Apoteklatan ti rupak gapoy ti bain ket idi awan lat na ti makita na kanyak inaladan di kiti gadget ko agraman kwartak manong name. Well, siyempre insuot ko di kiti naksub kong aruwatek anda may nga panyo manong naming igim ko abang pumpunas ko kaligiti luwag. Inlugandak karimpandak iti maysa nga pasdek nga jakpeg iti amo no anya nga agency dayta manong nemi. Kadada dagiti pinapapirmahan da kaniyak. Ket gaputi danag ko manong nemi pinirmaklatan no anya man dayta nga pinapapamirpa no anya dayta nga pinirmaak. Paman manong nemi ang nakapagpirma at pinanawan dakon. Kananyan nga danag ko manong nemi tamalaksid nga awan kwarta. Awan pailaing at nakadakuan ti cellphone ko nga usarek ko mahawan ti cellphone ko nga usurek. Diya ka muna sa dinno ti alugar tinangibatyan na kanya. Kanyan nga ulpit da manong nemi. Aging ka nagtimek ti aramo nga adda iti daytang opisina. Di ka madalagan. Alayang kay Jebalay. Lasing pa ti asawa. Isungawan ti pagbut nga. Gaboy iti dayta manong nemi kaslaklatan uken. Asumursurot iti dayta nga aramo jakmat amam mo manong nemi. Hindi makagtang kami iti balay na diya akong magawidan pa, manong nemi, tilagsangit, tinakapigpig, sagad ko na, Diyos ko! Diyos ko!
Ket orel na nakigtot manong nemi ti ubing nga Arabo, nga anak ti Arabo. Ket gaputan nakigtot, iti dayta nga panagsangit kan panagrungaab ko. Nikipag-ibit matan dayta nga ubing. Himbag pa dayta nga ubing tamunak nga danggayan manong nemi. Kinasarita na ti Arabo, o niya. Kahit mo pala nagtrabaho, no, agawit ka ni Diyang Pilipinas. Ay, nagtrabaho ako, maser. Taga sa bulak ti kwarta. Insungbat ko, manong. Ti amok, ket ididay nga balay ti pagtrabahoak. Ti amok, ket isunat ang baling nga amok. Ngayon saan matgayam, manong. Inalilaw nak dayta nga Arabo. Papada da amin nga dakas, manong. Kung may nakaalaan, balin nga amo, minton sumarunong kabigat. Wanti pagdalagam, nasingpet din yan. Manong Nemi, ipasanak medlagayam iti sabali nga tao. Manangarot ti mabalin ko, kaya wanti sabali nga pagpilyak, itinita ka nito, Manong Nemi. Nadanunan ti aldaw, kat nakla at aklayangan, Manong Nemi. Idi, tado umay mangala kanyak. Natigaya manong Nemi umay mangala kanyak. Karawan sa bali, manong Nemi. Nasaan nga ti lalaking anak ti amok. Nagsiddo karak, manong Nemi. Ti lalaking anak ti dating amok nga nang pagpabasol kanyak nga nagtakaw. Iso ti umay mangala ka niya. Anong Nemi? Kahit ko kumatagtaray. Ngiminig ka na nga dagos ti imak sa nagginuyod. Sumurot ka. Iba't anak, sana ka sumurot. Sumurot ka. Inlugan dak. Itilugan na manon Nemi kat adamay sa nga lalaki akadwa na ituneg. Rinabsut ti kadwa na tigam ko abag sa nagtiman. Itilasod ti 15 minutos matay ka. Kinuna na ngayon pang tama nung Kalpasan na kat nagsaumet ti anak ti amok kat kunana. Di mo ka di mo? Kaya ito lalaki akadwak kat agpapapatay iti tao. Naroon na kita mananakaw. Adadhan ti pa nagsangit ko manong Nemi. Kabutamok kasangagang angaw digito'y nga Arabo. Nagpagpakasya kadawasa manong Nemi. Masyan kayo kaliyag. Saan lang umapapatayan? Masyan kayo. At anak ko nga gururay kanya, kadipat patay ko na inagraman ti asawa. Isumasyan kayo kumanga niya. Kasano ako na mga ipatpatay mo, Ida? Kat nagtako ka, met? Awan ti tinaktakaw ko. Awan, met, amok ti mapabasol yung kanyak nga relo. Mamati kayo kuma. Ulbod ka kiti. Asino ko mati mga alon no sangas ka, ha? Alaman! Naging kaman ang Nemi kinunaman ng ti lalaki nga kadwa, ti anak ti amo. Ay, Masita yan, tinabati pa, ti 15 minutos nga pawayway mo. Dandanikan matay. Nagsardeng manon Nemi, tinagluganan mi kat bimabati kadua na nga napan ng ilukat, ititakil agate. At nagsaumanin ti anak ti amo. Ipudnum nga minen, ti ayan ti relo. Tapno saan kon nga sirsarik na ito nga lugan, di taonig. Tapno ako ti dagas na napasamak mo, nung mapasamak ken ka. Anya ko matipudnok, sir. Anya ko matipudnok, sir. Kadawang mo tinakit-kitak nga relo, awan. Insarekdan, tilugan manon David. Sadak pinababa,
Kaya dito'y manong nemi nga nakita nga daigem ti kadwa nga paltog. Tadadad di ba nagsangit ko manong nemi? Amok, kakaslalay to yan ti kanibusanak. Malagip ko ti pamilya. Nagiti anak ko kandi asawa. Kasta ko rin, di ba nagsangsangit ko manong nemi? Saan ka nagsangit? Saan ka makaringgor mo, watam? Pinapot ko tingiwat ko manong nemi. Ngimjak talaga malapdan ti alag ganugog kat naganugog aklata. Impandak iti may nga silid kat ko natin nakaigam ti paltog. Hoy! Buyaem ha? No kasano ti panangikabil ko ti balay iti dahito nga paltog. Balaak. Tereta nga bala. Iso ti pangpapatay ko kenga. Buyaem! Mga asiyo. Mapasit pa yung nagiti anak ko. Mga asiyo. Asi? Maasyan kami laeng kenka. No ipudnom ti ayan ti tinakaw mo. Ipundok ko man, no? Talaga nga, tayo nalakawan. Awan ti tinakaw ko nga relo. Pagan anok ti relo. Kung saan ko matibiyag ko. Matigay ko makanyak. Awan ti tinaknakaw ko nga relo. Saan nga man nanakaw ng hindi Pilipino? At dama nun nemi nga saan dama mati kaniya. Ulbod! Kinunana manong nemi kat ingkasanan. Ti paltog, inlod nan ti paltog. Natangkan nga talaga ti sweetik mo, ha? Hiso nga papatayin ka. Manong nemi. Nariknak tinalamis abunga nga ti paltog nga naidepel iti ulo. Imamagnak ket tilaing ang rupak manong nemi. Ti rupak manong nemi ket dimna ni ti semento. Nakaayay tilangak manong nemi iti dayta kanito. Kaslada ako ni tingharap ti tanem ko. Well, ti rupak ket dimketa ni ti semento. Ito na itang panangimamag na kanya kat nakadipal ti bunga nga ti paltog iti ulo. Inkarigatak ti nagsao manong nemi. Numampay. Namaganti ka na bukob ko. Katin talamitim ko manong nemi. Diyos ko. Nagpalay kaya ti batay. Saan niyo ko mga ipalubos, Diyos ko, kung agtiusak inibukod ko nga dara. Ang kuma, Diyos ko, ibang mga puyo ko mga naginibabasit pa yung anak ko. Sana ko mapalamatay, Diyos ko. Panakriknak manong nemi kadagita ka nito. Kat naitabunan ti kagudo at ibagik. Isungin taklin ko ti bagik ti biyag ko. Itaklin ko ti amin iti Diyos. Agi ka manong nemi nga nagtimek ti anak ti amok kad kinunana. Sunan! Sudedan! May amon. Kada bang aran tireknak manong nemi. Katsika, tumakdar ka ditan. Kada mabantakan itulod sa airport. Manong nemi. Nagyaman at nandagos iti Diyos. Nukas na kasandak matla papatayan. Kat naman pa yung titimag ko. Inkarikatak tinagsaw. Siguro doon niyo, Sir, sandak apapatayan na. Amo, oray siya kuman na mismo timang paltog ka. At nga tanong paltog na kita doon alupom.
Total, kabaylang kamit nga paagasan. Oray nagtalong bulang kay sa ospital. Kayat mo! Saan, sir? Diya kaya't na nasugat na gagawin sa Pilipinas. Intulod na road manong name iti airport. Kat na italaingan kawes ko kaniak. Na itinaikas kaniak ti awit ko. Agraman ti maisa nga panyo nga pangpumpunas ko kaligit tiluwak. Manong name sandal ngayon di kiti gamit ko. Awang kwartak, awang cellphone ko. Yore nak ditoy. Tayalang katitikat mo. Kinuna ti amok manong name. Nagtungbalak nit. Nagurayak iti suli nga nakapimpiman ti langak. Ket idek suli iniawat ng kanyak ti duwa nga tiket. Saudi to Qatar, kan Qatar to Manila. Kinuyog nak manong nemi nga napanitiayan ti ticket agent iti airport kaning pakitag ti Saudi to Qatar nga tiket ko. Nagdamag manong nemi ti agent. When nagdamak gagangi laing na interview nak manunim. Manot bagahe, ma'am. Sinudsod na. Awan tinsungbat ko manunim ket kinitak ti amok, ti anak ti amok. Awan ko nam. Kinunana. Ket tinungpal ko man. Kalbasan deta manunemi nagsaumanin ti anak ti amok ket kunana. Goodbye, Risa. Anda pa'y pagod-goodbye na manunemi. Nginsan ko nga sinumbatan, kanjak pa yan tinaliaw apulos manunemi. Ket iti day tagod daway. Adugayam ti mang sipsipot kaniyak nga padak apinay manunemi. Kabayan, umasadag ka man dito eh. Kinunana, kadi masiday ka. Apay nga, wamala tibit-bit mo nga agawid. Doon saan lang na data passport mo, kanda tapan yung. Manong nemi, kaya't ko lang nga dadada nga malayayan tiriknak. Inistoryak ti sibubukil nga napasamak kaniyak. Ket ore la makasangit ti padak nga pinay manon ni. Unay ket tigas-gasat mon kabayan. Maladingitan nakman ti oray kang ka. Maladingitan nakman ti unay kang ka. Alala, ioray nakta inaggumatang ti biskwit mo. Ken inumam. Ay sus, nakapkapsot ti langam. Oray na ka. Kinuna naman ang name ang subli ka dadan biskwit ko. Kan tinapay mo no. Danong inted naman. Iti sumrekak iti unig tereplano kaslakla na laylay anateng manong name kat jakpayin napupuutan. Tidadanon ko. Iti Qatar Airport. Manong name. Kasla pagdarikmat laeng manipod Saudi. O naman ipod tama. Nakadanon ako nito Qatar. Kat kastaunay manong nemi ti panangkita kanyak dagiti tao, ta biskwit, kandanom, panyo laeng, agraman ti passport ko nga makita da nga bitbit ko. Kada manen pinay manong nemi ngay masdag kanyak. Kabayan, apay nga naliday ka. Anak kinuha yan. Inistoryak manen manon nemi tinasaam nga napasamak kanya. Unay maten kabayan. Nagrigat man aya. Nagdalanam. Ala, agtugaw ka tayo rin nakbit. Nagtugawak nga road manon nemi kadinyuray ko. Jak ni namnama. Nga napanagayam imbaga kadagitipada na nga Pinoy kan Pinahe. Tinapasamak kanya. Kat nakadado damitan manong nemi nga mas asideg. May samaysan kadagiti Pinahe kan Pinoy manong nemi iti wasideg kanyak. Kat iyawat damatin tulong na. Ay, kabayan, awatin dito yo.
Lapiya lang nga at dayawid mo. Ay, nagyamanak. Nagyamanak ka na kayo, kabayan. Jack manin magawidan, di ba nagarubos di kitiluwak manunin. Pero inulit-ulit ko, nagyaman unay ka na kuwala. Nagyaman ako, unay ka na kayo, kapsat. Nagyaman na. Inay bandak manong nemi iti may nga panganan. Ket inyorderan dak manong nemi tinakad ado nga makan nga kakaimas. Sige, mangan ka. Mga kabayan, ibusem, ado. Ato kumat makan ko manong nemi. Nga pataliman nga panganan nga sa anak nga nang ipaunag iti uran niya. Kaya saan ko nga matilmon manong nemi. Kinunati may isa kaniya, ate, mangibaga kay ti friend mo iti Facebook. Tayad ko, baring naka-online. Tayibaga, nga anda ka dito Qatar. Ha? Ibaga nga anda ka dito Qatar Airport. Picture na ka ba ya? Tapno mamati ka sika. Uno mamati da nga sika. Siken. Tapno di kas dagiti kabagyam, dagiti anak mo, kanti asawam. Ije Pilipinas, kat amuda nga anda ka dito, yung nga nasyatan ti kasasad mo alaan. Jack po yan malagip manong nemi nga dagayam kasinsin ko nga trabaho dito Qatar Airport. Kat tayo uliteg ko nga dadya Manila, tinaibagak nga mabalin na nga kontaken manong nemi. Kapag isumit nga naka-online, tayo uliteg ko, kanimbagada, tinapasamak kaniyak. Kat tayo uliteg ko manong nemi, tinangidanon, iti pamilyak, noan niya itaan, tinapagteng kaniyak. No apay nga sanda kun nga makontak. Ni isudan tinangibaga manong nemi nga dako ni ti Qatar Airport katasaday ka kundi ti Pilipinas. Adda ako ni ti uneg teroplano ngagturungen ni ti Pilipinas manong nemi. Iti madlaw unay ti kaabay ko nga malmaldayak. Abe kasla ti lang ang kabayan. Abe kasla saan ka excited nga gawid. Naragsak ako magay. Tamakitam ton ti pamilyam. Ngam salmat. Ada ka ti problema, ate? Jack nakasumpat nga dagos manong nemi kat nagdumugat. Idiyangat kong tirupak. Nagagarubos manan na katiluluwak manong nemi. Kat dito nga rinugyak manen nga inulit-ulit nga baga. Nakasano na gitituk nga nagpasaraan itidakas nga amo. Iti pa nang ipangtada ti biyag ko. Iti pa nang itipal na ti bunga nga ti paltog iti ulok. Nga arik na may salaing nga kuton ti saan nga nagpirma. Imbaglakit din ta nakalasat na. Natukay tirik na ti kaabay ko nga katugaw ko manon nemi. Natukay ti asin na kat inikat na ti reluna. Sana inted ka na. Alayam dito nakalkaldang mat dito nga napasamak keng kating. Alayam dito relo. Numampay relo, iti papabasol da keng ka. Ngam dito lang relok ti mabaling ko maitulong keng ka. Alam. Manong nemi. Relo. Inalak. Nagyamanak kayo. Malagim ko, relo, timpapabasol na kanya katinakaw ko. Sinagutan na ti relo. Hindi makagten kami, hindi apaman nga nakagten kami dito Ninoy Aquino International Airport, manong nemi. Kinunati kinatugaw ko. Iyoray nakati tamapang ko alayan ti bagahek. Ato digitit ko ka. Direksobli manong nemi inyawatan na kisa nga supot na tsokolate. Alam da ito time bagtulayang nga pasarabong ka na kitanak mo. Kandi ka matanaga nate. Tada nakasaritak nga kakuyog mo nga mapan iti terminal ti bus. Taga Isabela. Agpa Isabela matisuna. Kinuna. Gabot kinasayaat na manong nemi.
Saan ko manin, napuputan, di pa nangarakop ko kayong kuwana. Agyamanak, kabayan. Agyamanak. Okay lang, sangin nga sangin. Nakasaysaya at manong name. Pati ti daga Isabela, nga kinasarita na, nga nakaluganak, kat implet yan nakpa iti taksi. Salang tedbay manong name iti pagpletek, iti bus nga agpailokos. Manong name iti unek ti bus kabayatan nga agpapamyanan. Salat nga may bus na iti luwak nga garubos. Ngayon gusto ko na iti yaman ko ulit-ulitek di ba nagyaman ko iti Diyos. Diyos ko. Itultuloy ako matimang tarabay kaniya tapno makadano na inisino nga mismo na kiti agama. Ti asawa. Kaya kastamat na kiti talungan ako. Kaya't ko idal nga makila Diyos ko. Isong itultuloy ako matimang tarabay yung kanya. Papagayam ito'y tultuloy nga ibasa na ito'y pagkasalitaan ni pagkayam ito'y Risa ito'y Batak City, Ilocos Norte. Makadalo nga tayo balay na, siyempre. Orayan nyo papagayam noon niya reaksyon iti miyembro ti pamilya na. Tayo-tayo na acknowledge yan iti mangbuybuya kada tayo papagayam. Kaskin ni Presi Olep. Hi, Presi. Ni Nora Nerida Ramos Nagtalon, Belia Aquino Calzado, ni Florence Kikik Fiesta, nagdamamaten ka ni Jovelyn Kungab Espirito, Leonora Bosque Isobota, Eugenia Yolegio. Nagri ka na balik sa tinagan nyo Maktang na ito'y bibig tayo. Eulogia Viernes, Pinks Kabayan Agag ni Jessa Neson. Namuk at si kadagin pakasalitaan na ito. Ito'y di Facebook account na kat Isa Neson. Ayan. Sige, ayan. Bakagsang sangit kay tang madama. Ni Luel Tangunan, kasama ng kiniam Maokol, ni Mark Ronald Villalos, ni Sit Godao, agraman ka ni Edgar Villa. Parang Edgar, agur urayak. Kasama ng kini Telma Aseret, Great Command, iti pamilyak dita Bagumbayan, Lawag City, ni Edwin Peralta, ni Josh Santos, Marcela Galindo Omnes. Belated happy birthday to my brother Jan Galindo. Ni Neri Basconcillo Alvior. Thank you, Neri. So, dakin Ignacio. Parang Ignacio, kumusta? Ni Vanji Maranan Umawid. Hi, ni yan. Kada kay amin dita. Elizabeth Sabordo Rakadjo. Napanan na natinagan nga kahit kung isort mo tayo, mami. Sino ba? Ni Elizabeth nalbasan. Ni Rebecca de la Rosa Oriente, agraman ka ni Irene Baga. Ayan. Hi, ka ni Esminia Dagupion. Happy birthday to my cousin ko na ito, ni Lenita Vergara. Tina Pajarit, ni Rose Onciano, Christopher Sagon Vergara, Edna Miranda, Henry A. Ragsak, ni Marie Basog. Advance happy birthday to my sister Minda Balikaw, kung na ito. Ni Euphemia Saturnino, Benny Tabog, LC Kaskayan, ni Dumel Garcia, Lilia Sonajo Bunos, isoda ni Bernard, ni Venus Antalan, ni Monique Padilla,
Agraman kini Laila de la Cruz, ni Lilibet Corospe, Roger S. Santos, Michael Ojerio, parang Michael, ate manugang tayo, ni Michael. Yan. Ni Delia Fernandez, Imelda Valdez Umabal, Pelagia Tabil. Agrama maten kini Lodi Maluom Marsan, ni Josephine Ilag, Ryan Lucas. Hello to my wife, iti Toronto. Hello to my wife kunana, iti Toronto. Ustamat kini Marie Chris Ibia. Anen? Makabandog. Anyway, nakiluna yung panagyaman kan ragsakmi kakabsat agbuy-buya kayo ken magustuhan nyo natin ang programa. Maraming salamat. Itay agyaman nagtultuloy pabagayam kadagiti na yat una nga magtratalabay kada tayo kas kani Nelda Saludes dita Paris, thank you Nelda. Ni Imelda Valdez Sumabal dita Canada, ni Tess Fernandez Sahagon. Agramang meten kani paring Ed Lasiste, paring Ed. Ni Anne-Marie Agunoy, kumabkablaw kani Nana Maming Agunoy dita Kabulalaan, Bakaray, Lagos Norte. The Susie Agas Coley iti Canada, isuda kada Andrea Agas Carter, ni Nora Agas McMartin, dita Canada, agraman ka ni Jane Agas, kaya of course ka ni Marlene Nagon. Ni Marlene Nagon kayat na ipakamu ka na taga Hawaii, ang kasapunin iti pre-need plan, kontakin nyo lang ni Marlene Nagon, nagtrabaho iti Valley of the Temples. Iti 808-221-6590, 808-221-6590, iti pangkontakan nyo kayo kuha na, ni Marlene Nagon, kapag nagtrabaho iti Valley of the Temples, no kasapulan kayo iti pre-need plan. Kasama din kini Cora Doronio, nga danda ni nagbakasyon dita Barcelona, Solsona, ni Mary Jane Guillermo, isuda kini Juniper, nga king kuwa iti Guillermo Cleaning and Yard Services. No kasapulan nyo iti servisyo da, kontakin nyo lang ni Mary Jane iti 721-7232, 721-7232. Uno saan kat ni Juniper iti 722-7380. Happy listening and happy viewing kay ni Jess Madrid and family dita California, ni Nelson Antalan, ni Jolie Mendoza, ni Mila Padua Pascual dita Australia. Agraman meten kay ni Leila Litz dita Toronto, ni Alex Asuncion dita Norway, da Arthur kay ni Jonalyn Pascual, samaten kada Ron kay ni Mila Nelson dita Oregon, USA. Da Ignacio kay ni Neri Alvior, agraman kada Marcel ni Emily Castillo, ni Florence Kiki Cuesta, ni Rizal Bukay, ni Vic Ramos di Chicago, kan kastamatan ni Ariel Stavillo, da Albert ni Chuna Cajente, agramamaten kada John Ray ni Evelyn Lauricio de California, da compadre Canuto ni comadre Maring ni Nita Fermin, ni Marilyn Balico ako magkablao karig dito taga Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte. Kaniagrama maten kini Nana Krising Kalumag dita Lucky Lawagsi. Pabagayamin tayo ni tuloy nga ibasa riti surat. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga risa. E di panangisurat ni Hope Aladin, El Amor Verdadero. Alas 4 ni ti parbangon manunemi idi dumanunak dito'y balaymi. Ket siririing pailaeng idi ti asawak ta saan nga makaturo nga mang pampanunot no sa dinon a lugar iti ayan ko. Kadi di makita nak manunemi. Idi makita nak ti asawak nga ni Rick. Kaslasaan pailang nga mamati. Risa, sika ka din dahita bakat? When nakiktot hadakan bakan kinunahan agad tinarakop na kunti asawak nagsangsangit at kastaulo yung tibalang sangsangit bingadua kagasawa manon nemi agaman tayo ti Diyos Rick di manunak dito'y nga si Bibiyag nakaawid ak na sana ka na tayo. Kayaman tayo. Risa,
oras nga karkararag kami nga kanagitanak ta. Iti pa nakaisalakan mo. Isungar nga kaman tayo iti na Marso, ha? Right? Nakaraing meten di kiti anak ko manunimi kat imay da meten ni marakop kanyak nang naruna iti nauna. Kastaw ni met isang sangit ti nauna ng anak ko manunimi. Kat di kiti duwangin inaudi mulmul agatan nakmetlatan. Sandan nga makasaw nga mamuk nga stola yung tinagsakin iliw na kanyak. Nakasano nga sanda nga mailiw siya ka mismo nga inada manunimi. Edi aglawagan manong nemi may samaysan di kiti umay karuba idi mamuandan tinapasamag kanyang ay addakan kapsat addakan Risa kinun ko nada nga nangarakop kanya uwen addakon ngimawan malapulos tinayawid ko ay sa mga pampanunutan pa neta sarabo Risa tinapatik kat nakaawid ka si bibiyag. Atong aldaw tinapalabas sakbay nga niliwliwag ko manong nemi daytoy nga napasamak kanya. Uwan, daytoy nga sinagrap ko iti ngarab ti patay babaen ka digiti ima digiti arabo. At danduwa nga bulan ko dito Pilipinas irijak namnamaen nga tumawag ti lalaki nga anak ti dati nga amok iti cellphone number nilakay ko manong nemi. Hello, Risa. Limayad na ito eh. Malagip na ka di. Ha? Nakayo gayam. Kasano ko mga malipatag ti tao nga gistayan ng papatay kanyak. Risa, sorry. No pinagtalaw da kayo di. Nabirukan min tirelo ni Mama. Sorry talaga, Risa. Sorry ka nga, sorry. Sorry tarupam. Kinunak pa yan manon nemi. Ti sakit tinakim ko. Kipungtot ko. Gapulaing itirelo. Nagsagrapak. Kanti nakatuto. Kanakasaksakit. Dandaniyak natay ka po itirelo. Ngayon pabasol na kanyak. Inulit-ulit. Ti anak. Dati nga amok manong name iti pananggibagan iti sorry. Sorry! Sorry kayetan! Nung orot napapatay da kini. May subling kumapit ibiyag ko. Pakawanan na kami, Delisa. Katapno may karo may di kiti basbasol mi ka. Agsubli ka dito eh. Dayalaan da kati tiket mo. Ikanda ka pa yan ti advance ka sweldo. Manong name agburburik na talaga ti darak iti day tangan ng ko. Nga lang ipalagip kanyak manunemi na iti pamut-buteng ken panagparparigat na ka. Saanin? Siya kung kaya't pa'y nagsubli ka na kayo. Saanin? Kat nagiti na aramid yung kanyak. Nintulayan nga api Diyos ti makamo. Iso na sapay kumatasan na kayo ang tusayan nga apo Diyos. No, di mo kaya nagsubli. Saan ka karot ka madalagan? Risa, ipatulog mo di kiti gamit mo. Kenti kwartam. Ngayon saan kung ganam-namain pa manong nemi nga matungpal da, di kita. Naglabas na kiti aldaw kat nakita ko na makita tirigat ti asawak nga mangisaksakad manong nemi ti panagbiag mi. Iso ako na. Rick, agaplayak man ni Jabrod. Anya? Apay nga, nakapigpig sa timik mo. Apay so ka dito nangay kukeng ka, Risa? Uwen, agaplayak man ni Jabrod. Saan ka di pala napabutngan, ha? Saan nak narungoong tanakas ta? Makikigtot ka. Tila dapang panunutin, abroad manan. Ngayon, saan nga sa Saudi, di pa panag. Palasik sa Jordan. Oray pa'y. Gistayin ka lang din, natay. Pinagbagtit na ka. Abroad pa lang dati panulot mo. Lakay. Samat nga ta amin nga pagyanak kat kasjay yung kalida. Hindi mo awanin tinamnamalakay.
Ada ni Apo Diyos, kat saan nakabaybayan. Makita ka rod, ti rigat mo. So, ang subli akit di abroad. Tapos hindi kas takit ituloy ko, para ti arapahap ta pagbalinan. May kantinara niya ka masagbayan, di kita nagtaring. Manong nemi inayayok ti asawak. Inamiris na natin siguro manong nemi nga saan ngagpapada nga talaga di kiti arabo no, di kiti agbalin nga amo. At di kiti nadakas o nadakas sa damat di kiti na siya. Wen manong nemi kinuna na kanya. At dalataking karisa. Em naglagipem. Saan ka nga iturturuan? Wen, amok dita, masya na kamin kay banog ka labanog, maliwayang pa yan ti, nga isyuma rin ti magim. Kinaman tilangam ti sarming, nakalaklakayan tilangam. Saan nga hindi, kay di abroad, hindi na siya at palang di amok kita. Binulan kayo pawiting kayo, kaya nagugop ko apo ka, makita ka, hindi langam iti nagladawang. Alis tumat nga nadaanak ti employer, ket ti agdama manong name. Adahak manen iti abroad. Kenduan nga bulan ko dito'y Jordan manong name. Ken sabi la ko ma, tasaan nga agbalbali ti ugali di kiti amok. Ken sabi la ko ma, tasaan nga maulit pa di napasama kanyak iti ima dagiti natangkok nga arabo. Idawdawat ko manong naming nga awang kumamaten dagiti padak nga paad-adipen kadagiti sabali nga puli nga aglakam iti kas iti nagpasarat. Sabi ko ma, tama ibusen dagiti mairurumen, may lupit-lupit, mamulmulis siya nga OFW manong. Dito yan nga inak agtukeng kanagpatingga manong nami kat sapay la kuma kanakaipaayak met iti adal ken liwliwa. Kinagyaman una iti anus mo nang ibasa, manong nemi. More power to your program, more power iti Nemers Studio, more power kada kay amin iti pamilya. To'y makautang nga pagayam mo, Risa, atubo iti Batak City, Ilocos Norte, Philippines, agned ka nagtrabaho ti agdama, dito'y Amman, Jordan. Babaen ti panangisurat ni Hope Aladdin a.k.a. El Amor Verdadero iti Saudi Arabia. Pamagayam lang iganyo nga rod, dahil putput naman pakasaritaan ngayon sa laysay ni Risa, kani Hope Aladdin, ket insurat da nga naipatulod dito'y programa tinga dirmanong nemi, ket naibasa. Sabi ko, papagayam, tanong gusto nyo, di ba nakaibasa dito'y surat, ket kas di pa nang idawdawat ni Risa, sabi ko ma, may ibusen di kiti Pinoy, abusuwen di kiti sabali nga puli, kapo iti panagpaayda, akas katulong wano trabahador, papagayam mi. Sabi ko nga, dumurus mo tenti pagilyan tayo, tap nung awanin, tagab-abroad. Kaya, dito tayo nagtrabaho, sabi ko nga. Hi, thank you kini Opelia Campanero, Vina Bailon, kasama tayo kini Edith Calano, Josephine Rabon, ni Bren Caliboso, ni Mary Ann Yang, kasama tayo kini Edstray Sagon, Jenny Sagsagat Parawan, Angelito De Peralta. Angelito, sabi ko matanangig muna tayo panangibasa tayo kada tayo panag-birthday dyan anak mo na dyan. Kaya, kan naibasa tayo medical man. Yun. Kasama ka natin kanintel Magbayani, Mariel Duane, Ann Sabala, Michelle Casil Padua, Errol Domingo, Raquel Ridoloso. Kasama tayo kini Hilarion Ramos, Corazon Tomas, Leti Cabo Soblaten, Cindy Balanay. Kasama tayo kini Michelle Kabakungan, Michelle Kabakungan, ni Jose Atsuela. Graman kini Christine Laguardia, ni Ipag,
Agraman ka ni Arnel, ni Abirat. Say hi to all the brothers, my brothers and sisters. O, kumusta ka kano di banna? Nagkatay kakabsat. Yat kakabsat Nelia. Slamatan ka ni Bakat, Merlin. Ayan. Kasamatan ka ni Boy Eliser Rosario, Ruben Alonso, Daniel Munar Valdez, Junjun Ate Menoro, Ate Nemoro. Junjun Ate Nemero. Slamatan ka ni Adrian Sacro, glaman ka ni Lydia C. Baklig. Nadapay. Hi, Kenny Trinidad B. Albito. Happy birthday to Pat Gayam. Happy birthday to Pat Butak Olantes. Lolita Lauricio, Elsa Acawila, Chita Rohel, Eugenio, Mang Chita, ni Rohel. Ni Maricel Gabriel, Elmer and Vilma Lazaro, iti Canada. Mary Ann Calma, Gregorio Gaya Rosario, ni Carmelita Aliado, Erlinda Jaramillo, kastamatan ka ni Calibuso Clarissa, Fred Agonoy Subia. Parang Fred, kumusta? Kastamatan ka ni Jocelyn Estrada, ni Lucy Damo, Rebecca Nagtalon, Eugene Sabok. Kastamatan ka ni Mary Pambit Ballesteros, Merly Pambit Ballesteros, Lilia Orpilia, Eunice Bungkayaw Cachero. Agraman ka ni Simeon Gapos, Agbayani Maulit Gina. Kastamatan ka ni Lulu Villa. Thank you kada kay amin nagbuya. Lod na saan mi na inaganan. Maraming salamat po. Yeah. At pumakada tayo nga rin. Nagpasan di programa tayo. Aging gain to bigat man ang papagayam. Dito imbasa tayo nga surat no saan yung mga nangikas pagarigan. Kada dingding iti kahapon lamang iti buburadyo lawag. Mangigan nyo namat lang dito nga surat. Yeah. Imbasa tayo ita. Dito yung dirmanong nemi. Ibasa tayo tupay. Ito na malem, iti kahapon lamang. Yan. Kan posible, nga ibasa tayo tubay, iti ipuon ko ngay rugi manong nemi. Iti KPRP, Pinoy Power Radio, 6:50 AM sa Honolulu, Hawaii. Yan. Yan. Alauna. Aking ganat 2:00. Iti malem, Hawaii time, pamagal. May replay, iti 9:00 Hawaii time. Pumakada ka mga roden babagayam, dinagan, di nagserbi ka na kayo. Ni Mami, Merlin Pascual Ruiz, ni Sharin Ruiz Kawiran, nagramamatin kay Nemi Ruiz Jr. Kaya ito di bagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Maraming salamat po. Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno napintas, intarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag.